Kaumsaw hakawa ganol kalarongbak ye uteseng M Sangma usap Divisional Officer of Agriculture jangka Southwest Garo Hills hakalai terik unailar. Katba udang temu banjam sesilyang jangka ni kawa. Kawa ganol kalong kawai ni kiwa be itena bat bamabha harilung Garo. Kani kawa kasdang na ulum nokrek bat yat lingba na jantura bat kano jeram ram ram syiki pentha kathan Garo badha. Katkum ke kubor balayo natura, lai tu bau ni orang ba ula persang banjam sesilyang jong ni kawa, kabadang he ba kini kesengi, na kejingjur jong slap bat na kejing pelat na den ganol hydroelectric plant. Maria yo jing tip ikini kejingja, ki pulit ringkat ke rescue and search team ki lahir woodwood ikini kejaka banwat yuni orang ba. Haka lai terik unailar amlap din trai setia. Kumta ki lebetengi kejingwat yuni orang ba, haduk betho ikini ke kubor 4 syem setia ya kemet jong ni orang ba. Kibor Sinchar district kila mana ki pai ba bantur syikini kawa ni banjam sesilyang namar ka kelashlei haduk kata-kata.